ke na afọ ncho do ke na mi kuye ko. Yo, akpa. Anyị nye Padmo agbamadiese. Manye nufiala. Macho Amukpa Goji. Alomia ba Volta region. Southern Volta region. Madanya sukuha le Ghana. Afi Vablechi. Agava yenusoso ji. Pie kwa. Mamanye yagbe machido. Yehe. Le mia de konuo le nusoso goma. Nenye be megbo tso chɔchi akale kitɔ me nyane megbo tso chɔchi mama nye biana be nu kae osɔfo egblɔ ha ko ne megblɔ nɛ bo osɔfo gbɔna mi be ame tɔe le mawu me mama nye gblɔ na be le mie vawo gome ha ame tɔe le mawu me numakae evawo do alo be enu menɔ dokpo etɔ̃ dzi egli na o. Enu menɔ dokpo etɔ̃ dzi egli na o. Kɔfi ma nye nusɔsrɔ̃ edze gɔme na me le nye me. Yo, akpe. Ke ede sukua enu afi ke na siro le amuntɔ ma fi ava ayedzi le egbedzi o. Magblɔ medze gɔme le Abo secondary school. Abo. Eva yi ɖe Kpandos. Abo. Okay. Secondary school. Afi va yi ɖe Kpandos secondary. Yi ke nye sixth form. Eva yi ɖe Legon. Le Ge. Afi ma mede nye university le. Exɔ hehe tso afi ma le Yevugbe kple eŋɔŋlɔ gome. Ema yi mea ke mewɔ dodo kpɔ. Ne abletia oye suku ɖeka yɔm Ohio State University ya woyɔm be mava yi dzi. Akpa ke enu ne miagblɔ ko ede suku akpa ɖeka le Ghana fi va yi dzi le Ohio eye ne wonu eye ne nufiam le afi ma vɔ eme kpɔ be efiam le afi vovovowo ata avu le nyamadzi na mi kuia. Nye teƒe ma ne gblɔ be eme wɔ vɔ le Ghana eye meva Ohio State University. Nyateƒe menɔ university le Ohio suku geɖe university geɖe wose ŋkɔ nye wɔwoe be womiasim be mava ne mava afia Yevugbe kpakple nane miena be African Studies. Woyina be menɔ tsatsam le sukua me. Meva fia enu le Ottoman University. Meva fia enu le Central State University. Megava yi hã ɖe sukua ɖeka woyɔna be Granville University. Mamewo katã wodzina be yewoasrɔ̃ nu tso mi Afrika tɔ ŋuti. Gake womenɔ nufialawo kpɔm yi ke wotso ɖe le Afrika ƒe enunyawo gome koŋo. Ke yewo se ŋkɔnyea yewo minyatsi. Wobie mɔ le nye universitya. Ale be ne mefia nu eɖo ne me efia nu eƒe ɖeka eƒe ya gbɔna ma megayina ɖe eɖewo hã wo gbɔ agava nɔ afi ma ƒe ɖeka afia nu. Ko nenem woyie ma. Akpe enye dzidzɔ na mi. Fifia miege ɖe agbalẽ ya ne ŋlɔ ebe akpa gbãtɔ nye ya ne ye ŋlɔ. Ke le akpa gbãtɔ ma eta gbãtɔ efo nu tso eveawo nu wobe le ŋlɛsigbe ma wobe the Evers eye nye anyi eta gbãtɔ chapter 1 ke eŋlɔ nu tso eveawo nu eye enu le afia sɔŋ vɔ madzi be na aye dzi agbo na mi kue ko be enya kawoe le vevie be mianya tso eveawo ŋu eyi ke ne ŋlɔ ɖe afia. Akpe enu ɖeka li yi ke wòdze be míeveawo mianya nye be ame deŋgɔwoe míenye. Tututu. Gake míeŋlɔ mía ɖokuiwo be enu geɖewo ne lé ŋku ɖe me akpɔ be míenya aɖoɖi míaƒe ŋkɔwo yi ke mía tɔgbuiwo tsɔ na mía
mebo le teƒe aɖeke o. Egbe mi katã míele du dzi be míexɔse ŋkɔ tsɔ James, Anthony, Francis kple nɔviawo. Gake le míevawo me hã mía tɔgbuiwoa, wo Mawu na wo susu yi ke wogblɔ bena ne edzi vi, ɖevia evi gbãtɔ le hɔ̃e ma wòawie be ale, wòawie be ale. Ale mía tɔgbuiwo hafi he nu mawo ɖe goa, míava nya o. Nu ma bu ɖe mi tsiɖitsiɖi. Tamedzi ma gblɔ egba ate gbe ɖe dzi be ɖe nye evawoa amedengowoe míenye. Mawu ɖo míetɔ etso susu na mí be míanye ŋgɔnɔlawo, emɔfialawo le xixe blibo la. Ta nu me na be eyi meva blotsi afia, mekpɔe be mí evawoa míetra, míebu vevietɔ míame yiwo ke edzo le aƒe eteƒe dzidzi, míeva dzidziwo ɖe yevunyigba dzia, míegate míade kɔnu kple nu geɖewo fiame mía viwo, míaƒe srɔ̃ɖemɔnuwo, evihehe ɖe gowo kple etsɔnuwɔwɔ katã míeŋlɔ wo be. Ko nenye be míeli eyi nenema, egbɔna wɔ ge be míegbɔna mɔtrage. Ke afi ma me va kpe ɖo ɖokuinye dzi be madze gbagba malé míaƒe lekewɔnu yawo ɖe agbalẽ me, yi ke míame yiwo ke va etsi ɖe yevuwo de hã míanɔ xlẽm, abe míanɔ mía viwo fiam, anɔ mía ɖokui hã kplɔm kpli. Le kristotɔwo, nyemedze magblɔ be ɖe míevawoa menye kristotɔwo míenye. Le yevugbe ma, wogblɔna be the supreme God. Nu ka nye supreme God ya? Le míevawo gbɔ, ye míena be Mawu va alo Mawu sobolisa, Mawu aɖaŋuwɔtɔ, ame ɖeka ma ko wònye. Evelia ma yi dzi gblɔ be míevawo ɖe, nu ka míaƒe evegbe ya ɖe, fi ka wòdzɔ tso? Nu mawo katã edze be míage ɖe me, míanya basi míaƒe evegbe. Medi tsa de teƒe aɖewo, Haiti kple nɔviawo, ke mekpɔ. Ne wo egbe ɖomea, ne ɖo trisea, akpɔ be vegbe nyatsiwo le wo me. Ne dedemo le ɖa hã, ese ge vegbe nyatsiwo na aɖo tso me. Meyi ɖe Puerto Rico. Eyi meyi ɖe Puerto Rico, nu ka va dzɔ? Nyevelia gbɔna be wo fefe aɖe wɔm alo ʋu ƒom ta mi yi. Enye yi ɖe ʋua ƒoƒoa, masakasia, sogo ƒoƒom wole, gbadza yawo le, alebe eha yiwo dzim wole hã vegbe, atsi ɖekaɖekawo le wo me. Ewɔ nuku nam ale gbegbe. Ye mebia ɖokuinye se be nenye be ame yiwo ke woɖe aga tso mía gbɔ ƒuƒuƒuƒu falɔfa, wogate lé míaƒe lekewɔnu, lekewɔnuwo ɖe asi ɖe, ke míame yiwo va do ɖe yevunyigba dzi etsɔ ɖe. Ke nu ka nye ŋukpenasi nu ya wɔm miele? Susu ya, yena be mehe enya yawo ɖe go na mi, mi katã miakpɔ. Yo, akpe. Agbalẽa meda ge ɖe edudoƒo ame sia ame nakpɔe. Elabe nye ŋutɔ nye velia ɖo le afi ya le Germanyanyigba dzi eye wonye evawo yiwo wova dzi vi ɖe afi ya. Ne ebiawo ko wogblɔ ge nɔ be yele me tututu womete vegba dom na ɖeviwo ta eva ɖe fu. Ta yina be mía mekui ɖe ɖokui dzi be edze be mía ade enu míade kɔnuwoa mía ado ɖe ŋkɔ eye mɔnukpɔkpɔ sue ake le mía si le nɔvisi habɔbɔ ake le hambo ma eko nye be mía akɔ nya tɔxɛtɔxɛ ayo ke tso mía dekɔnuwo ŋua ada ɖe emɔ dzi ame sia ame nase eye emegbe míega atrɔ va aƒo nu tso agbalẽ ya ŋu eye me eda akpe manyagblɔ ɖe nɔ be ewo ŋutitete eye ƒo nu kple Radio Top Afrique
eye mía dakpɔ na amewo katã le eto dzia mía enu ya kɔ ga ada ɖe internet dzi eye ame sia ame na se enye nuƒo yiwo ke agava ƒo tso agbalẽ ƒe etanu ya agbalẽa ƒe akpa memlɔŋua mía akɔe da ɖe afi ma na amewo na akpɔ eye mabia tso ame sia ame si be wɔ fudu wòva ƒle agbalẽ ya mekɔ ga da ɖe internet dzi ke ame sia ame nakpɔ ke enya tɔxɛ ke gale asiwo fia na Evenyigba ekpɔ be míaveawoa enu yi ne le ŋku ɖe Evenyigba ŋua míetsie me vɔ míezu skuldetɔ kple nunyala gãgãwo le afi kple kemɛ vɔ Evenyigba egba ɖi ke susu tɔxɛ ke le asiwo fia ne kpɔ be míata awɔ nu tso susu ma ŋuti eye ana míaƒe Evenyigba ade ŋgɔ. Akpenawo kakaka ɖe dɔ bubu yiwo wɔm nɔvisi habɔbɔ le gbadzi ta. Míeveawoa enu ɖeka koe gblẽ le mía ŋue nye be ɖeka mawɔ míeva tsɔ akɔ ɖe mía ŋu. Le sable me magblẽ be ɖeka wɔ nɔ anyi ye míegblɔna hã be míewɔna ƒomabɔ legbe yi ke ne nɔvi eli alo nɔviwo ƒe vi aɖe li yi ke fofoa alɔme mele si wòaɖui ɖe ŋkɔ oa míeveawo míedo asi ɖe mía nɔewo gbɔ. Dzixɔse le mía si nye be sika mele mía gbɔ koko yiwo lia wole ƒe dome gake wome sugbɔ nenema o. Ke nu yi ke magblɔ ko nye be human capital yi ke ame ƒe nuhanenye alo susu numawoe nye nu yi ke ele míeveawo gbɔ. Ke gbe numa megava li asidodo ɖe ame nɔvi gbɔ ame nɔvi ƒe vi na yi ŋgɔ nɔvi na nyoa megava li o. Numa wòdze be míalé ŋku ɖe ŋu. Evelia míeve gbetɔwo mí agbagba dzem be míage ɖe dziɖuɖu ƒe dɔwɔƒewo. Ame ɖeka ve yiwo ge ɖi hã ye tɔme ko nenyo va so ehawo dzidzim. Ne woyia womeganya akɔkpɔ aƒe o. Agblɔ be o yeayi yeava yi ɖo dɔwɔƒe ɖe afi yewoaɖo nuyiwɔƒe ɖe afi yewoatu suku kɔkɔ ɖe afi ao. Enya ɖe li wonɔ gbɔgblɔm be nenye be neva wɔ nu ɖe aƒe fia kɔ wowɔ ge ao. Xɔ nyemanya fi ke amewo kpe le o. Be nenye be wɔne tso fifia ko yi ne va yi kpe ɖe mia de ŋu edua nyoa amewo wɔ ge. Wobena ko nya mele me. Ta nye nukpɔkpɔ tsinue nye be míeveawoa míadagba vevietɔ míame yiwo ke ele ablotsi. Míalé ŋku ɖi míakpɔ ɖa be ɖe nu kawoe míate ŋu awɔ le kpɔɖeŋu me. Dɔwɔƒe sue aɖe yi ke ame 20 le ablotsi woaƒoƒu egavi aɖe ava yi ɖo dɔwɔƒe ma ada ɖe wo de du me abe wo deviwo hã nanɔ edɔ ma tɔgbi wɔm anɔ dɔ wɔm. Enyo be edɔwɔna menanɔ wo de du me tso wo ke ɖeviwo nade suku vɔ koa wodzo yi ɖe ge. Me sia me ge nyi eva yi ge tum ɖo gake míaɖe ya mekoti vi. Ta medom ɖe mí eveawo katã gbɔ be ɖe míaƒoƒu le míaƒe habɔbɔ hatsotsowo me ale be míabu ta ma be dɔwɔna kae míate ŋu akpɔ ava ɖo ɖe míade. Enu ɖeka yi ke gaɖe afu na mí nye be dɔwɔna ɖewo lia alo magblɔe le kokpie ko be counseling. Nenye be ɖeviwo yi sukua enya be maɖe alo teƒe aɖe nɔ anyi woasrɔ̃ nu le be ne fifia nye ne doctor, nye ne engineer, nye ne computer technologist, nye ne yi. Ale be ne míete ena counseling ɖevi mawo tɔgbia ke akpɔ be míagblɔ be kaka fɔ ame 10 nava yia
miakpɔ engineer wala miakpɔ doctor wala miakpɔ xe wala kafi ma miaƒe amonutɔ malo vota regina etutu ɖe dzi ke ma nye atikafa menye titsa menye gake nye titsawo mieva gbɔ sum le vota regina fi akpa menye ɖe me titsawo gumolo me ɖe me wodam ɖe anyigba o. Ŋutɔ hã nufiala menye. Aha, gake ɖe ne miekpɔ ma ɖeviwoa mesia me kɔ eyi ke mete yi ɖe nu teƒe aɖeke o ke be titsa ɖe evɔ titsa hã yɔyɔ nye tso mawu gbɔ. Hele ko tso be yanye tɔtɔ o. Hele teƒe. Yanye titsa o. Yɔyɔ nye. Ta nenye be miate ŋu akpɔ miawo gbɔ ana guidance and counseling miaviwo akpɔ bena ɖe suku yiwo le fifia ɖe eka technical institute eka afe anye doctorwo na mi eka babla afɔ tso na. Nenye be miete ŋu kpɔ senior high school aɖewo yenye edo ŋusẽwo be ɖe sukuvi mawoa doctorwo na do tso me akpe be ŋgɔgbe yiyi anɔ vavam ne eʋe dukɔ katã. Mamlɛtɔ ma tse nye be efia yiwo ɖo mie le míaƒe fiawo. Edze be hafi míaɖo fia fifia etsa blema koe efia va nɔ etsi ƒome ɖe asi. Nyemedze ma gblɔ nya yɔ edu aɖe ŋkɔ o. Ta me ba de ge mo ne dua. Wonɔ efia ɖom le Ihamugɔ me, Vota Regina kplɔ le. Wonɔ fia ɖom tso ƒome ɖeka ɖu le du anɔ yi. Gake va ɖo teƒe aɖea, sɔhɛawo le dua me va kpe be awɔ. Esia yewo anɔ ametsitsi yawo ƒotam be anye fia ne yewoa, me ŋgɔgbe yim o. Ta ɖe yewo ate ŋu aɖo fia ma wòanɔ anyi as a ceremonial head. Gakea yewoatse ame aɖe akɔ ɖo fia wòanye ŋgɔgbetɔ ne yewo. Mema yi ke ate ŋu ayi ɖe dziɖuɖua gbɔ ase dziɖuɖua ƒe gbe yevugbewo dona yi hena va do yevugbe ne dziɖuɖua alo wòayi ɖe dukɔ ya le me aƒo nu tso yewo de ŋu nu yiwo ke nye hiahiã le dua me wòate ŋu atsoe ɖe ta ayi enumake yawo dze gɔme. Yewo atse ŋutsu aɖe nye prɔfesa aɖe kɔ ɖo efia ko tsitsitɔ ya li as a ceremonial head gake sɔhɛwo ɖo ame ya. Nu kae dzɔ? Wova ƒe be edumametɔwo afɔlie nyɔnuwo ɖena. Afɔli mawo ɖe. Afɔlia yi ƒe trɔ yewo va kɔ ekɔɖia wova ƒoƒui eva dzi ame yiwo ke wɔna kalo etsã obuasi leko yɔna woe wowɔna akalo kple glass factory. Ale be wova na be mawoa wova eƒo asikpli be ne be wova lɔ afɔli troa wo ya le xego le. Eva he dɔwɔna va ge ɖe edua me. Egba ewoe be dumametɔwoa wo have technical institute yi ke le very advanced. Ete eyi ŋgɔ. Ta nenye be míadzɔ gbagba alé ŋku ɖe efia yiwo ɖo me nyema be ame aɖeke netu afɔ kpɔ eŋu ne fia aɖeke o. Gake míadze gbagba bena ɖe ale míaƒe fiaɖoɖo nɔ tsã blema míakpɔ be míetsia ŋgɔgbenɔla yiwo ke nye efiawo yi ke wose nu geɖe gɔme aƒo ƒu dukɔnu eƒu ale be manye zitenuɖulawo o ke boŋ ame yiwo ke ahe ɖeka wɔ va dua me, ame yiwo ke awɔ susu adzi dɔwɔna ahe va dua me yi ke be dua natsi ɖevi mo ge suku ko agadzɔ yi ɖe ge adzo yi afi bubu aɖeke. Numawoe nye mi ke medzi be mato. Yivɔgo ma yi agbaza la ma ɖe ŋɔ ga ɖe le sɔdzi ne ʋɔgu ga ne ʋɔgu ma yi. Halo kuna halo mo. Gbaza hala ma ɖe ŋɔ kɔ ɖe le sɔdzi ne ʋɔgu. Yivɔgo aye. Gbaza hala ma ɖe ŋɔ ga ɖe le sɔdzi ne ʋɔgu. Yivɔgo aye gbaza hala ma ɖe ŋɔ kɔ ɖe le sɔdzi ne ʋɔgu ga ne ʋɔgu aye. Gbaza hala ma ɖe ŋɔ kɔ ɖe le sɔdzi ne ʋɔgu. Yivɔgo aye.
le sɔdzi ne wɔ bo. Ìwà kọ́ ayà